pourquoi mi ala mi atana algo ina ma ko yerta to mi atana ana wa yettude modi bo beccina ma modi bo beccina ma hay coggu sili kuuji modi bo beena ma modi bo bengu ma ina modi bo amumbita ta ko so dako donc ko fenande no mbari ko gonga de ko gonga wallahi bani ta gurguru ni ko ma woy ne nyande ko to makko yeyi noki mo mbudi se jetti mbudi dam joni mo min mo ba yo joya mi luttide min nyama ko to men gurguru ni ami ti mo habbe ya fe inu do min nyama ko yo joya gore koto makko kay pardon koto makko yo joya balon yo joni mo mbudi min yo wada ya live inte do mamu don ko wonno sabu mi yomi jombum afani nde nyande minni mi desidi kala ko woni der do stay ko vierge ara ko dum huli do mi ande je sais comment faire ça stay ko won ngo won der ga no il faut mon pito ande bah oui quand même nda non ko no der mi nga jum ko men ko ndir gudu oh mbari ko no modi bo no problème woni mit giri ni bala mburi mo dole miti cionci di kam yeji am tay marata mi tay do ma mo golle dole won miti min na wala du golle makko mais la yidno andude ko dum woni problème makko onon kumpa on ko dum don il faut mi anda ko dum woni one suudude on sabo on woni o jabal parce que kanko indi lan no yidi mais yawti ya plusieurs fois exactement ba de ko indi no yiduma mi tangi ni ay man ko no ngaddi mo kam wodi makko ma ñamugol jaabere tout mais non wataw yejoto ko 18 ans o jogi ka 18 ans plus ino do dum mi yaltinante joni essere naissance ni onon ko be o kriyo mo ko 18 ans ka 18 ans plus ok 19 tum ari mo sutini 19 ans ari way bi 18 ans mo sutini 19 ans ouais 19 ans ouais en famille ni de nyande mi anda ko nundu man ni kono jungu ngari hino yomi duma no endidi no gonfudi elle mange pas ko nyamata buyi kayda mo modi boy mo dano tum ayna mo modi bo kil kokko tu vois ayna modi bo yettiro sampa nyamodi bo yejiti on noynete mais mo sa haw jalo ne dare yani tay afami de nyande na giri ne do ngamiti tonci makko din tay mo wali modi bo tonci fo habbiti amoji min ni dum no fo en se kayam fami ka après mi itti tonci din kami to non don tonci din yafe koto yafe mi alla be do goddum fi alla acce wodugol do tedde mor fi alla onon kadi tapotane live on fi alla kono do ini on hettoto mi alni on si tawi on hettoto tapote s'il vous plaît min ko dum mi tori on yafe taw seeda grand ok y a pas de souci mi tay woni wadu be tedde mor ben d'accord ok y a pas de souci donc il faut que voilà ko on fait du coup non dum do de ko ma haale yafe la seeda tapot live jama on tapot live parce que menen gabe mo gome may jarede billahi wallahi do jama on tapot mo dara yandi fi alla ino no 2200 quelques personnes lo ala tapotane live on fi alla ben jejion andi live so tapotimo ni jama wa dum na grand habota de parce que il a mara ma question ji tati goy déjà ya balé so si mon grand na fi de même daral bi live ji mari ngange kambel mbari ya to dum non ma ya pala ko yalla be du jang tapote live on onon kadi s'il vous plaît tapotane la live on hindo 300k maheng ense darne mo ndo mo langandi wobbe jalay do nga finiro ya hôpital ya fe koto tapote live on s'il vous plaît maheng kono nginino fala affaires hande on hande redu mondu hande so wali ke on dano to mo en tout cas me ngari la famille voilà maheng barbano arde may do no habe taw duman no tapote live on on du pété wayri ndiri de gila nyande awtuna jam
Ah, mi ero ni non konari marata mfeuta wata yiden quoi. Ilo wadi mi Ah, vite fait, non? Vite fait. Mi hewte 22h mi arte 6h. Ah, ouais. waɗire ni s'il vous plaît maheng Jone yorondiri ay ko fen bayde ngari directeur ya fe taw maheng s'il vous plaît 2300